Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini saya Nur Zaitun berada di Masjid Agung Baitul Izzah ya, yang ada di Aceh Jaya. Masya Allah megahnya. Mari kita ke dalam. Ada ayah. Pengawalnya. Pak. Assalamualaikum Pak. Mana di dalamnya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afili dzunubi waftahli abwaba rahmatika. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, indah sekali. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Begitu indah dan megah ya Allah. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Keluar kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afili dzunubi waftahli abwaba fadlika. Amin.